Ka Behdeinkhlam Mukhla Shisnam Jongka Syllad Mukhla bat kabakat do ban pendap na barok kiraj hari lom jantia klapoi syak bakut haat nar hapadeng ka jing ipu iping hakalai puai trik nailar menta ka kenti kan ka Behdeinkhlam kan long ka basak kan mau namar ba menteri kena Ministry of Development of Northeastern Region Dr. Sukanta Majumdar Ulaya sok lang kum ukongsan hakan nga jingrakhe lingba ka video conference bat pelipat ba ekin real tri jingtai ni cultural infrastructure projects basyong dor I waypoint kendai pulai klur tingka ha East Giant Hills bat West Giant Hills. U Majumdar ula banjur yang jing nu jong sorkar ban penek pensa iki kolshor bat riti duster ringkat da ka bakentiau ya roy kapar ka bakentup lang ya barok. Kini kinreal triki project ki balabay pisa daga Northeastern Council kilong nakabenta ka Syllad Tuber Yalong Mukhla Muthlong Komasan Chermang batsok kempor. Ki kenram kilendan ki bawan saki akan ni ka Behdeinkhlam ki kentup ya Deputy Chief Minister singa balang dhar kum sembut kongsan ringkat menteri sorkar kerman Syllad unong ay buit ke sorkar bat MLA umalak men rembui bat ki MLA bakentup ke kong Santa Mary Syllad daman bat lamari bat wailat miki Syllad unong tre kam bahalang ni social worker usunil video dhar NEC Secretary SK Bhala President ke Syllad jantia ma prangki pale nalor ki wei ha kanika sngira pelai pat baru ya vision document arja alfukra walaupun krek dah kira jantia. Lapun kot ya ka Behdeinkhlam dah ka jingwan poi ki kat sau tadi ki rong haat na. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think no, remember once more. Ay kublay la iginigi idaloy we am lang nagwitruan ki raya kaya lang ani kapor kiriurong pa yung ni 1 October nayalong kamtang mukla kuman terai terter nay ba na cover to daw chim di por kalau dia bonwari do district DC SP ki official yung district administration kuman police no pelai kalai kawan teman kalai by identity traffic spam kawan ke jingwin singaw to ini daman la ka Behdeinkhlam perjo man lo sulam perjo ikai ki long chua ki man chua bergawi ko sa sup ko sa tanadu yo kam kino yalam yo prito man lagi rajo man ki Behdeinkhlam man sket la ka Behdeinkhlam ko kuni ki por man galo ko yusuf ko yo tuna ko ko pen kamong secretary ka ni sini kalau pai ni komrin kom ki man dai ki man pa ki kodru ki lord daman sket la ka niam ko chong chi ko chong nia ko ko do kata sai bile ko apun singai bi kum pe ba ini to ini sorkar Meghalaya lakan sorkar bai yo sorkar India idu ami ke priority wo kamon pene persa ya gariti dustur yawi ke vi man ko vi ne katak kum jo ye wo jo yo ko sen company ki scheme kum yo ron root ni project but man gila ki project udah clear fully dengan sukses hak Syllad ko per lembaga fondet yang ke NEC ini man si bentang ke jinggerku ke jinggerdo pelaj ni keluksan berjo pan man ni pandal manus dan tepedi hanai kat kau mangani lan root ni Syllad dia mana ke permanent structure unity le kini man si bentang kam sarkar le emlang go empty ko Syllad woro kejimur lo kuat lo pernah lo perkelang persa perkelang yang geri kedustur yang manglo ku ko pen nagi por ciki por kena kalian yang kuat de kelam Islam iba trau punkur de lo ai ku play Behdeinkhlam ke Syllad Mukhla waro ko wi bar kam jo ye pi perlo ku wan sekilang ni kamtam ye gini ki no ye lang ko murom ye MLA ke MDC leader song ke ra ko per ke jingwan yo bi man le ke jingjok
Perkembangan kau ini Syllad Mukhla unity yang mana kini Behdeinkhlam ko job ko peng yang ko negasi. Sisen aku beli kerpang cucu shop ko dia ke NC ya ko office yang NC ko dah recommend ko sanction le ya gini project ko dia le haju ipor kama celebration ni le di Behdeinkhlam haju ipor le di mana celebration program ya gini project ko dah senang haju ipor ko dah degri kete kubla. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. And then also I would like to express my happiness to Secretary of the NDC. So thank you so much sir for your program yang jalan ini dan kita kita menang lebih dengan program ini berprofit. Jadi korek di kata ya instan ini kisah ya emang ini yang mana di program Behdeinkhlam tang Yoma perang Yoman kamu konvenar nanti undangnya akmat yang gini ke rusen ran hari itu wa yo permanya kami lagi program yang ini terkulai cibona aja por Bahawa ketika senyamu yang warok dibuat oh Behdeinkhlam ketika yang mana oh untuk dia ketika meeting ini pun yang weekly orang cakap host yang ketika program oh kita buat di yang and adding vibrance to this sacred celebration. We celebrate the well-being of Meghalaya, a festival that unites people of different spirits to celebrate the bond between the divine. Behdeinkhlam is one of the richest and traditional festivals drive away evil spirit, plague, or disease. It is a festival that celebrates joy, good health, prosperity, and unity. The festival is observed for 4 days and 3 nights. If considered harmonious, soulful day, is celebrated with great enthusiasm, and the preparation begins in weeks and months.
Yodha